iNazaretha lonyazi into yokuqala kufanele liyenze njengoba kuzongena umhlangano ungakangeni kufanele liqinisekise ukuthi ibhuku lalo lesefungo ligcwele akabonga uNkulunkulu. Iwona mthetho wokuqala wesonto ungakangeni umhlangano. Okwesibili, iNazaretha lasebuhleni elilandela unyazi lwezulu kufanele liqinisekise ukuthi ukhiye waselinda ntonga luwunikelelile nakuba lingayanga kodwa ngoba beluwulindile umhlangano ngenhliziyo bese luwunikelela. Into yesibili eyenziwe iNazaretha ungakangeni umhlangano kaJulayi angikhuluma usungenele umhlangano. iNazaretha lasebuhleni okwesithathu okulindele ukuthi likwenze ukuthi libike ungakangeni umhlangano, libikela abakubo ukuthi sekuze isikhathi manje somhlangano. Ngenani nami emhlanganweni kaNkulunkulu uma linamandla bese libapha izithebe. iNazaretha lasebuhleni mase likwenzile konke lokho ngenyanga yokungena komdedele noma ngomhla ka-1 lisuke selizehlukanisile nezinto eziningi ezingadingeki emhlanganweni selizihlukanisile nenkukhu. iNazaretha lasebuhleni alivumelekile ukuqamba amanga. Inkukhu ishathula mthutha idliwa inkukhu ngomhlangano. iNazaretha lasebuhleni kufanele lizihlukanise ngoba liwumuntu owazana noNkulunkulu. iNazaretha lasebuhleni kuningi bafowethu, ngicela ukuma lapha nabanye bawugalela. Amen.